Sa ta. Lakaw-lakaw sa takadiyot big. Sige taglumlum sa kwarto ba? Ako ikuan video nimo ba? Ay ko pila kay batik kay kam. Unsa man gingon? Ha? Unsa gingon? Di mo togok de ha. Grabe oy. Madam. Char ni Madam oy. Asa ka paingon Madam? Right now I wanna go towards the kanang color pula di ha? Okay. We'll find out what is that. We'll find out. Go walk farther. Di, para baby girl na, uy. Para pick up og baby girl. Ihas ka? Ya, klaro, anang ko, ano? Buang. Unsa ko nun na? Waka ila. Uy, isda diri, uy, wang ibuwad. Adto pampalit sa bantayan, og buwad. That's not so nice. We have to farm fish here. Seafood, but not here. But I still like the environment. I like it. I like it. And all the dogs are there. Like, can you hold my sleepers at good day? Okay, because I have to hold your phone good or else. This one. You know, you have to be good to. So, nalagi ko, nalagi bawd. Why there's a bawd? Of course, it's nature's way of saying in here. Because we're going to the red house, love. Ouday. Oh my gosh! We're not supposed to go Oh my there. gosh. No, but really, what is that downtown? Di ba liya igi? We'll find out, gani. Wala ka rin hindi ko ano? Payag is the name. Oh, kayag. Uy, kay kinapresa siya ba? Kayag. Kayag. Limpyo kaya ang tubig. Ang tubig, sobra ka limpyo. Front ko na po eh. Front view kay kapoy kay back view ni imo. Dili sexy imong back view. Ang ganda. I think actually not every Filipino, but most of the Filipinos can afford to have a holiday here because if you're from Cebu City, you just have to take the boat. It costs around 500 pesos. Oh my god, it's a little rocky here. Pwede kang mag-hire ng jeepney. It will also be around 800. And obviously, if marami kayo, pwede kayong ano tawag yan dahil? Mag-divide lang. Pero normally, nasa 800. At pagdating nyo naman dito, there's a lot of affordable rooms. Yung room na pinustayhan namin nasa, I think, 1,300. Aircon. Pero gusto nyo, hindi aircon, no? Meron din namang 850. At meron din namang mas mumura pa, I think, but not from beach. At saka yung food dito, yung mga nakuhaan dyan, sobrang mura siya, guys. Maybe makakain ka lang sa 100 mo, busog ka na. So I think if you get the time for it, really visit it here. Visit Camotes. A must. Oh shit, right? It's a bato-bato there. As in sobrang ganda. Napaka-convenient ko yung puntahan at yung mga tao dito sobrang friendly. Yun lang, very friendly. It's so dasok in here, Day. Alaw, uday. No? Malubong ka diri. Yeah. Wala ba sila yung sulit diri ba? It's so dasok. Akayo ko diri, ano wali? But we have to find out the red house. We have to find out what is that. Ano day? Sumali, uy, makalubog! As in,
Okay, uy. Red. Like it's not even a baby red. It's really like Shh. red. Red. Nay tao ilang tay iya. Dito pa naway. Kalog. Okay, uy. Malubog man ta. Hi, my friend. Oh my God. I have been looking for you for a long time now. Ambot. Alin diri ba? Migo, unsa man diri di ay? Unsa din siya dinhi? Pabangan? Oh, red kay siya. Naman ako kuan siya. Red kay pinta. Naman ako something. Kuan siya. Pabangan lang po. Ato ay, pangana sa Villa Vesta. Red, wag guys siya. Kanang baskitan ba? Naman ako diskuhan. Anak siya ba? Kinsa man ni mo? Di ba ni ba? Oh, parehong na. Kapay ba? Hi, my friend! Ang reaction sa lahat ng pagdugan. Wala mo tinggal dito siya dito. Wala. Dahil parang nagisag na ang tanan dahil. Di uy. Palag hi. Are you sure? Kanya dahil pag yun, ka na wow. Unsa na dito? Buang. Tayo na siya. Mo na confident. Dahil ang bigyan ako mausya. Una, yung manitutok nimo, tutok na ako. Kinsa man nimo? Hindi na to dede makadlok na diya. Ano maghandog man or that's fine now. What is that? Why you so handog? Kabati diri no tanawa ilang nag-try sila butang umurag white sand diha. Pero mailhan nimo fake na white sand. Ito sika dali man na pa rin naman Di sila. tanawa mo bato na dayo. Pero nice something dito de oh. Look at that. Diha kay ko na day kanang Protected area de, right? Check sa nga to ka, bidyuhan ang taka palayo. So, Luisa tingali, eh. That's the only. Nai mo man gibad shot imong video din. Dada, di sa kasakan na. Di tanaw padung na ano ba tuhod. Oh, di mo saka tanaw na tuhod ng gali dapit. Hatay mo, tanag sunso tisil.